навик зурай аямомна зурай мақсад خیلی اسمال برای ما را کم چه بگم کارول نیست وش نترکوش گوش میکنید نره پناری نین ری پای خنک نین خنک نید کی بدونم موج نوی کجوروش یکم وای کردیم هیچ کجای هیچ قرار نمیگیرم من لیل جو بید موندگیم نه که من جوی بیده 1000 سالم بزنم ساز نمیتونم شام جوی را گرفتم میتونم با توسط همیانی موبیلی سالمپه شما میتوانید با تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و آذربایجان به فایز پول روان کنید. برای این سالمپه را از اپ استور یا اینکه پلی مارکت با تلفنتون نصب میکنید و تومچه перевод رو زیر کرده مبلغ لازمه رو مینویسید. سالمپه با شما قرب اسعار بلند رو پیشنهاد میکند. بعدا نام و نسب قبول کننده رو و کارتش رو نصب میکنید. بعد از آن در صفحه دیگر همه معلومات شناسنامه خود رو و جای استقامتتان رو نصب میکنید. این یک بار کرده می شود. اگر که همه معلومات پرکتتان درست باشد پس شما میتوانید با صفحه دیگر گذاشته و معلومات های کارت خود رو نصب کنید. پس از آن شما میتوانید با نام لازمه یا اینکه با کارت لازمه پول رو روان کنید. معلومات هایی که یک بار داخل میکنید در سالمپه نگاه داشته می شود و برای بار دوم معلومات پر کردن لازم نیست. سالمپه اولین همیانی موبیلی حلال می باشد برای انتقال پول که فایز نمیگیرد و شما گناهکار نمیشوید. برای همیانی سالمپه رو دسترس کردن از سلکه کامنتری ابتدایی می توانید استفاده برید. Салом алейкум азиз. Салом алейкум ака. Сал саломатият хуб? Шукрна Аллаху аман. Ама тинч. Шукр. Настроение чхе? Зур, как всегда. Хай мо як гуфтем даъват кардем таки як қади чахчах кунем, мисол темамон ҳамин сфераи рэпай. Всё, мнение ма важно, там больше гап нест, ма мнение ма мегум тонам. Мнение это, конечно, важно, обязательно, барои ҳатмияй ва мо қадр мекунем, то, что ту омадӣ ба мо иштирок кардистӣ. Мисол саволам хеле буд ки навик як чанд моҳ гум шуда буд ва мухлисош мекофтаниш. Чӣ гуфтани ҳамин ситуатсияда вақте ки мисол чанд моҳ набуд, мисол кофтаниш қадар пурсиданиш баъд раз пайдо шуд вақте ки став чӣ кард, эълон кард ки каналта мефурӯшум. Якумиш ки салом алейкум одамое ки тамошо кардесен. Демиш ки ҷа ду варианта якада ҷа дар хеле чӣ бигум ҳеҷ ка нави каранги худмон уқақшу намешиносем шада хе медонем наврӯза нави каю но намедонем дар зиндагиш чӣ гапе барои ки ҳеҷ ка намега ки зиндагида чӣ гапе лишна мара зиндагима бисёри одамо намедонанд. Мешава хеле моментое ки як проблемаш пайдо шуда нест мешава вақти хундани репам намеша дар момент настроениям намеша ё ки вдохновление немешада ки аббовар надорем што наврӯз вдохновление репнависиш гум шуда боша у нави каю любое время гуфти акай дади худо баргарда бо площадкаи хича меқапам медроям хе а я варианти дигарши хеле ки можду худ кадаги гуфти худаш ки тишина қапидам дар байни не қаталу туп он видео қастафа ма тамошо кардам мега ма тишина қапидам инам қа вақт мобайнда шапошап филм хеле чил мега ама мобайнда ма набошам гуфтам да тишина қапидам ки ҳама тишина шава ма бо пайдо шавам агар мисол ҳам хе гуфта буд нагуфта буд мисол мегирем ба ҷои вай ту бошӣ ҳамин момента чӣ кор мекунем қадар мо хаб карнанда мисол метавонӣ тоқат ма итак кадагимам хеле кӯака чанд бор нест шидим чанд боро нест шидим рафтам кадом соло будӣ ям чанд бор ами кая пайдо мешам бо я нест мешам мерам бо пайдо мешам бо я нест мешам мерам бо пайдо мешам намек хали кайф намета ки мисол чӣ прайс дестай ами сфераи репда чӣ навигариш дестай кайф намета ки биёй ами ҳамара партои биёй обратно рости гап бози кайфм да чӣ додестам каналм да додестам мардагури кайфи реп дан канал маёзи анави ка каналаш ба қуввата ҳамада ба қуввата хо мекун поколение худаш қатида ки хеб гирем хали паталока наме қапему средничок да навик зурай аямомна зурай мақсад у мотивация у каналаш набоша агама дига намедонам чӣ мотивация дара ё ки гирду атроф шая ба худо ҷура хона оила ганда вилият мекунам чизда эра донистаму накард ине ман хона бирам ага занам ягон вай кина ё ки ягон ҷурам ягон придават кина ягон гап безе бага мара навожи кайфалон мешавам хе мохет минусам мемонам ку абҷои текст менависам фикрам да ҳавая намефурам мегум чо мекунимш мегум чорта дам мегирам меда асаб монда мешавожи ку кайфи ректам наметесе ки медонам може нави ка ҷурош ягон вай кадиям ё ки ягон хонашон да ягон ҷанг шуда мисол чӣ гуфта намешада
این حیات همه چی میشه و حیات اودامو دستانچه پیش به خورده مردستیم اون خیلی برای نوی که یکم خیلی مخلصاش زاتو مخلصاش هیچ وقت رو گردوندگی نیستن دیده امرا یه ریب میخونه چند هزار پراسماتر کلام میگیره برای که مخلصاش دادش کردن این خیلی مخلص داشتن که یک گفتی گپا فخری زیاده Значит, аудитория Навикам ба монанди аудитория шумо. Молодецан, гапшо надорум. Шон ака чандин сол задагиай, Навики да YouTube навай, но мухлисоша қапидагиай, это уже что-то. Шон солой сол задагиай барои хеле медони хадатам ака. А Навика нигоҳ ки площадкаи навай, як сол шид. Як сол ам ба фикрам нашиде. Но мухлисош да концаш дадш кардам. اینا اومد همه خرساندی که اگه ما کامنتارش هم همه رپیرو دا پپسس کردیم میبینیم شما молодцы. وقتی ای اومدن این نویک کنش نشدم ما با ایشون то что ки мисол набудинем қадар в течение як демо короче медони реп ранги пазл ака фаҳмиди навик я пазли калон дاره чхели ралик шон акай бейрус сиван инами пазло аку калон значит ава як чагари бигири ага уже картинка некрасивый мето вахид кади но пура меша ам ҷои хушруша бигири микани но пура меша а вақте ки навик набоша уже хеле меша мисол ҳаста конкурентои навик айшоти навик хайпавар мекунанд дар навик дис мезананд ё ки ай навик ягон текст менависашона мисол фаҳмиди ягон хеле темоа навик қати барнома мекунанд кади реп меҷман хе реп ҷо даҷунбиша а вақте навик набоша дар бораи навик кино кадан гиран видео кадан мигиран это уже все равно бе навик видео бемаъния немҷа ози навик мс омад бугу ҳуй кинанд маём сар пари ҳама вайрон меша правильно аки як гуфта намеша хай ая ҷиҳатш гуфтаистам да мақсад ки бе навик безебе по-любому ма хирсандам ма чӣ ба хирсандистам ӯ бача таланта ман мефурам гӯш кунам гапоша чӣ мегӯяв чӣ падават мекунам ман ина қатиш хондагим та ҳоли рамра гӯш мекунам даҳаном мекунам дара пеши худам шита навистаги мазмуни ки падават кардагай дав текст яъне ки текстош мазмуни бале ина треки бежанча дорум ку ҳамра навик нависта додагай ма гуфтагим брат бише ман қати бинавис гуфт бе худам менависамш биги бихониш ту барои бачаат хондагӣ ҳамара ҳам навист просто гуфтагай ки чӣ хеле чӣ кор кардан накора чӣ бугум мисолам хеле хушрӯ текста нависта помни авай додагай ма тӯҳфаи бародарона гапо хеле хуб бахуда значит ҳурмат дорӣ конечно ма ягон бай надорум навикда навик занг мезана қатима гав мезана мисол хеле дӯстем ҳамавақт ба ҳурмата ягон хеле аъле чо кади хеле намега бахуда салом дӯстам сози хеле баодобона гав мезана лавзи навика медонӣ ки чӣ хеле баодобона гав мезана прям приятне айда қаси гав мезанӣ фаҳмон хеле беҳтарин ва саволи навбати ман ин буд ки шон недавно гуфта буд ки мерам ва ҳама уже методшона почти канда буданд ки то что мерае реп ва урам худшам настроени буд ки ҳоҷӣ мешава ҳаҷ мерава ва нияти беҳтарин дошт лекин аммо ки афсӯс ки нашида ин кор раҳо то что раҳо маҳкам буда ва синни солош нарасид шома натонист рафта ва баргашт репда то что ми баргашт хуб шид ё ки бояд мерафт хубтариш чӣ фикр дорӣ ҳамин масъалада чӣ гуфтанӣ акайҷада чӣ хе бигӯ 50 на 50 айда ихе бигӯри конечно хубое кида ҳабачаи ҳаҷ ҷои вай нестай ё ки ҷои спори там нестай ҷои мнения як каса фаҳмиданам нестай и ҳатмӣ ва зарурӣ аста гуфти гапо и дунё оби равоне у дунёта фикр кардан дар корае но и дунё дар зиндагита пеш бурдан дар корае ишам донистамона када мақсад ӯ на исе шидеста на исе шидеста ози ӯ субраваку ҳуҷӣ бишавада мисол барои худаш оилаша хиронда наметавона инамагар передават кардани мухлисошда ки бачаҳо ози ман ҳуҷӣ бишавам эмоном бақувват мешавам мақсад ҳуҷӣ мешава реп ҳамаи партояно чӣ кор мекунашон эмсиба чӣ ба ки гуфтане ки ягон кор нестай ки бикунам ака ту худат медонӣ да ходишона ай репохи ту хеда хода дида и хеда наметавонӣ зиндагита пеш бурдан барои ки уҷи чӣ мегӯям одат кардагаем вайда мисол мегирем вай вақте ки пешара ҳамин чизе интихоб кардак
вай фикр кадаги ҳама тарафа рашод гирифтаги по-любому ҳамаша рашод кадаги барами нашод иш ман наметонам гуфтаи чи на қушида наметонам барои ки гури вай аделния гури ма аделния гури ҳар якте мо аделния ӯ раҳи худша интихоб мекунад баргашт марҳамат рафт ака шом не акай шабоз ребда омад акай шом любови рева хуш омада главный габи салом алейка усиш дуга друга мегарда намегарда мухлисош бура барои репост паддержка мекунам но как одам ҳурматш мекунам кухи любой ҷуда бина намегам ки брати муда дар кор нести терепта хонда меги мо репост даваем ки худат набиё пеши мо не я худи одама мегам ки акасози мебинани салом алейк мекунад значит как личность вайш мекунад агар репам партоя аму чанд 300,000 ям подписчиков 300,000 мухлисам ки ҷамъ шаванд ҳамаш хати метонам бишина спокойно ва ё хирсам бишавам агар айреб мерафтам мисол реб да ягон зарар меовардак рафтанаш зарар ё фоида меовард фоида ки зарар на фоида на зарар меовард просто як репери чӣ бигӯм таърихӣ нест мешид ранги лион ина лионам вақт шида нашава бара лиона мешинаси медони дабораи кия чи барои чи айреб рафт даро ки падараш розӣ набуд не ки ӯ лион ойнами ҳози замон даку кӯтани любой репера мебувад ба современи стилу ва ёш ва қариб мезад россия қатӣ реперош қатӣ фит мекард но гапи падара боло донисту репа бас кард не ки зарар надод ичкада на фоида дод на зарар дод вай палбон то ҳолиямо гӯш мекунем мегем легенда ана шонам ам агар мерафт мухлисош гӯш мекарданаш мегуфтан шон майда бо бора ки ҳам қавдамо мехонам мисол пробежка мезанам мисол ма палбон любой кас пробежка занам мегӯм чен лион наметона зада ёки любой кас овози ғавз бигирам мегӯм чен лион наметона зада ёки мисол ма сводка любой кас сводка кунам мегӯм чен лион сводка када наметона значит ты конкретно мухлиси ашадии лион конечно бача вай барои ман раку медони вай нереальный одам буд вай мекард чизое ки қалаи ма қувват намекард фикр кунияда вай вообще нереальный буд вай чӣ хели мехонд вай чӣ хели падар вай текстоша би аҷалша гӯш ку чӣ хеле мегаи яъне ки шона рафтанаш ягон на зарар дора на фоида омаданаш фоида ба худша мешавад зарараш чия зарараш ҳамея ки хай мухлисое ки уже одат кардагиан ҳар ҳафта репои якай шабоза қабул намекунам дозаи репа карочи кади ба забони худам бигум ага дозаи репа қабул намекунам ҳар ҳафта мефонашонам қали ба оста баъд спокойно чӣ хеле мо леонаш дад мекардем яке нест шид ба шиштем чико кунем кира гӯш кунем постепенно рафт худаш ай таламон биромад рафт значит омаданаш мисол омад обратно 6 соли дига гуфт мада хуш омад хуш омад ман бо мерам пеши 3-4 бор дига таъзимиш мекунам хеле ака илтимос таъзими хеле небу хай таъзими хеле даст пеши баъд бия фит кунем бо ягон кор кунем як чӣ мегам фоидат амада бирасан ака ман нақла мегум шада акаҷон мегум як коре ки мада дастгирӣ ки каналда бидони ага канали мада мухлисои раликаю шонаю сиван евданимамед аввало ҷамъ кардагим хеле худам мухлис надорам барое ки чӣ ба ту мухлис надорам ман мухлисои дар канали худам озиражда может хай 20% ай худмай дигараш комеш менавис тамҷа медидим да ай канали шон подписа хай майли хотири шон подписа хай майли гап нест бародаро хуш омадем ман ягон ча вай намекунам омадем гап нест махултон боша лайк абҷи хем бизане бирем баъзу ҳар казал хеле но не охинама треки охиро ма партофтум хеле стили ригатон айда барои ман якум бора чиз рихтарагла коста 7,000 просмотр дорам мақсад дига реклама мепартум 20,000 25 30,000 ва эҳтиёт кун 70,000 шида канали худам но имина ҳамин трек чота нарафт чӣ ба нарафт намедонам 4 шида 7,000 ҷамъ кардага ё может быть камтарак вақт дар кораи ака имини не ма якма мухлисон вай намекунам чӣ мегам ноид намекунам мухлисон ба худо ман ноид накардисам бо фикри бад накунем ман просто чизе ҳаста онро гуфтесам да фаҳмо камтарак ай тема берун рафтем ва бале обратно мегардем шона яъне ки омаданаш чӣ фоида меёра репда 6 соли дига гуфт ма амҷада мешавам чӣ бигӯм акайшон фоида нест репда акайшон зарар нест репда акайшон ранги тарозуай байни репда хит кардӣ агар вай набошад значит равнавесия намешавад равнавесия нест мешавад барое ки
Марио, Парио, Дазо, ҳамаш дар тай дасти якай Шаҳбоз калон шуда геко. Мақсад поколение нав, MB даже MB ва ралик даже ҳамаш ами уфти гапо қатиш якай Шаҳбоз калон шуда ге. Мисол чи хеле ки акай Берус вай хича дора поколение хича акай Шаҳбоз поколение хича дита гиганто короче вай када ганда хе. Фаҳмо. Шогирдо қати. Ана ке писай ки акай Шаҳбоз нест мешава бузӣ нест меша. Дар назари ман хеле ки каптанги бузӣ метавонад дар назари ман. Акай Шаҳбоз шогирдои худаш қати, акай Барон шогирдои худаш қати да. Дар кадом бозӣ мисолтар монанд мешава агар ки нешава? Победа бозӣ. Намедонам вақта чӣ бозӣ даем. Но пример набида, шӯхӣ баде. Мухаббат накунад. Значит, Марио, Парио, Ямаҷон. Парио. Не, пример овардесам да ки дашном накардесам, но гуфтесам ки ами чӣ хеле шахмат дар вай аст ку чӣ мегӯям вай нест мешава ята. Гигант ами реб нест мешава пизем баёфӣ. Зарар хай зарар амге мешава. Зарар дар чае ки ам хеле. Козера? Ти типа козера. Бале хай ки медона ки шом бас кина ҳам я ма бас мекина реб гӯш кина. Ки медона? Гуфти акай доди худо статистикаш 300,000 репер фақат мухлиси реп дар YouTube. Ам хене? Раки любой канали реперои мощни раби 300,000 зиёд наместнисте. Чи авлод медиа, чи шом, чи ралик 300,000 зиёд нарафтагиан оли. Яъне ки ина зарар дора на фоида омаданашон. Не, ам стабилни кори худаш қати мера. Хеле ки буд яъне кам хелахтан мегира. Хай бо аква шона от него всё можно ожидать. Яки ягон бо ход мекна охи. Значит, непредсказуемый не сон. Конечно, вай ҳама вақт непредсказуемый буд. Вай намедони чӣ кор мекунад. Вай вообще хеле чӣ бигӯм против система мерава, фаҳмидӣ? Шаблон аст, шаблон набудани ага. Инам хи рах мекашӣ, мурча ба он рах мерава. Ашон ба дигар рах мерава, ра яки нест ба ҳамусу мерава. Дри алафоқатию целша меқапа. Инам хи яъне ки ходи тенҷ мекуна ва ӯ медона чӣ кор куна. Хай галавастика. хеле беҳтар. Баъд ҳам одами хубай. Баромад ҳам хи гуфтамашам хеле шамол вори омад. Бо мегум така азор ама. Яъне ки кибр намекуна. Кибр надора дар ғуруруш кибр не. Хеле гавна надора. Мат барномаи те канали те навай ки медона ки просмотр намегира, мада зарар метаи хеле гав надора. Фаҳмо. Баъд як саволи навбати дигамон масъалаи ралик да. Гавза. То што мисол недавно ралика Инстаграмша блок карда будам. Ва ҳами случай ту хабардор ҳастӣ нестӣ ва не рости гап нафаҳмидам ба худо. Чӣ гап шуда буд? Як хадад маълумотам намедиҳ яка баъд як ненияма. манам рости гап намедонам, ка информация надорам, ман фаҳмидам ки блок карда будам недавно, ба ӯ ба фикр бастанавид кард. Ба фикри ман ихелия Инстаграм вай дора. Умеда Парсаева да вай тимати иштирок карда буд агар будун яка. Да гиви тиматишон Rolls-Royce ку иштирок карда буд. Ҳамҷа қариб 1 миллион мерафт. Ки ҳамон вақт Парсаеварам ҳам хеле шид. Инстаграмш чӣ коре кард ки полная кор мон. Ҳамура мегӯянд ки Инстаграм проверка мегзарона ҳам хеле момент дода. Типа авторски боша набоша гуфта. Намедонам чӣ проблемае пайдо мешава ки ҳамон вақт Инстаграм як 4-5 рӯза маҳкам мекунаву проверка мекуна мешуравайта Инстаграм да кути чӣ кораи кити чит намедонам чӣ хеле аста ки ҳам хеле. Баъди вай бо сар мета ҳама чизот пайдо мешава. Як суратот бу мешава меша. Просто маҳкам мекуна профилта намеёва дига ҳеч као профила. Рости хеле мешава. Инстаграм да ба пеш нам вообще надоштум ягон страничка. Интересам надоштум Инстаграм да сабаби ки мисол реперо қадаи связанае кор. Барои ба ҳамин хотир мавзӯи страничка рӯй кардагим. А так интерес надорам. Ман хеле ман Инстаграм да интерес надорам. Ман пеш намебарам. Як ягон типа шава, ах мепартамаш мебром мерам Инстаграм. В данный момент ман YouTube ма бай кардестам. Чӣ мегӯям пеш бурдестам. Баъдана масъалаи ралик. Мухлисо савол доданд ки агар шон бурава айреб ба ҷои ҳамин шон ҷои шона яъне ки тима мегира ё ки ралик каломиш матра ячи мегум ака и гапа Месси гуфтагия сини Месси меган ки ти второй Марадона Месси меган не я первый Месси мега фаҳмидӣ ҳеҷ ка ҷои ҳеҷ кара намегирам ман лил ҷовид мондагим не ки ман ҷои бида 1000 солам бизанам саз наминитирам бишам ҷоиро гифта наметавонам барое ки ӯ меҳрубонию падача гуфта ба маънои чира мегӯм ки як одам қай суҳбат кардану тарзи гап задан ина мира мегӯм бо репаки хол накунед
وای خچا داشت پادچای خچا داشت هر یک آدم خطی مقصد و آوازی خچا داشت مقصد شیرینی آوازی خچا داشت مخلصاش دلش چخه میوف خودش میدونه مقصد ارالی مخلصای خچا با دلی خودش یافته با چیزی خودش با افت خودش با خنده خودش با گابزنی خودش با طرز حرمتی خودش با گندگی خودش با کسکای خودش با خطاگی خودش مخلصا را جا کرده با خودش و چی خیلی جایشون هم میگیره که مثال اگر تو مثلا پلاسماس باشی جای تخته را نمیگیری که مقصد نه که با اون معنای گفتگی من تیا فهمیدم اخی ها کارولی رپ میگن من فهمیدم اخی کارولی رپ این چیه که نامیناسیا میگه خیلی بگوی بارون هم کارولی رپ شون هم کارولی رپ رالی هم کارولی رپ سیوان هم کارولی رپ اخی چو کده گاب داو نیست که او کارول کی را میکنه کارول کی انتخاب میکنه آقا شب گم مثال خلق انتخاب میکنه خلق در رپ چیه مخلصای هر یک آدم مخلصای باید دل نه مخلصای ایش دل نه ایش بالشکی میگن ایش بالشکی میگن برای مخلصای رالی کارول رالی که برای مخلصای شون کارول شونه برای مخلصای بارونه هر یک کس کارول خیلی چه داره مقصد دیگه دنیا دیگه کارول نیست کو یعنی که هوا برای خودش کارول ماستر اسمم چی بانسته سپیسکایت ده خیلی اسمال برای ما را کن چه بگم کارول نیست کارول خیلی چه بگم خیلی خالق انتخابش کرده باشه وای کاروله برای ما را نه ما مخلصی اسماعیل نیستم اخی برای چی اسم مخلصش نیستم وای زور پاداواد میکنه اسم میکنه نو وچه پاس میزنن پکلینه نوا نمیمونه پیش رفتن یعنی که پادرش کنه میکنه هم نمیمونه راست کارول باید پادرش کنه او وش نترکوش گوش میکنید نره پنارینین رپای خنک نید یعنی که با پاسانی کار پیش نمیره بابا جوانی چون چی میگم وش نپکله نه هر چی میگه دم مقصد خیلی گیری اگر نوا همین نوا نباشن که اونو میره چیکار کنن بعد دیگه نوا خب دام بشینن نخونن دیگه همه اول سرشاری در همه میرینه لبوکا سریداریدا آدم میشوا گوداکی مایدا دایزورش ریداریدا کالون میشوا یا آدمی کالون میشه هم خیلی پرایلنا دوی داوید میکنه شانس نمیتی آدم بودا کی میدونیش اینا اکا بیروز کی میدونیش هم وقتش بعد اسماعیل سرکایگه اسماعیل اکا بیروز دپش اسماعیل هم خالی گویا گوداک بدوخه خیلی گوش میکنه میگه گوداک هم وقت هم میخون میگه فی ما کیمت کی هوج اکا بیروز ابی زدگی گفتی خودش پلاشاتکاش در لبوی جرولید هم خیلی اینا شون همه میخندیده حالش اینا اوز همه یوتیوبی بقوت داره همه آدیتوری از دور داره و بقوت لوبوی جمعه دارن کفونده میبرن یکی دو دیخیده همه میخندیدش سو میره بی چانقای کار میکنه نرمال نه همه ستفیزه ستابیل نی بچه هاش کیف کده میگردن کی چی میگش او میگه راه پلی نداره دمارسکا بشینه میگه و دمارسکا میشنه میره این بچه مرده که پلی کلون قد میره و خونه بچهش یکم چی در محتوج نیسته یعنی که در طرفای که شویتسار ده شو داره بانکوفسکی دو دیخ داره نه خواه ها اکی را گفتن هم میگه ممکن نیسته چند قچک میکنه و نه خواه کارش هم میکنه سکرت هم؟ بله کنش نالگوش هم میسپره زده یکم چی باید نداره دلش پاکوی نه هم وقت ستابیل نیودم مقصد دیگر در چیست؟ مقصد دیگر آیته ما بریم برو اومدیم گفتی خدمت مقصد دیگر در اونه که شوه اون آدمی نیسته که مقصد خودش شوه میگه شوه آدمیه که نمینی ریوتش میکنه خیلی گردی اکر نم قگپی ما فهمو یعنی که لوبوی کس در مثال عادی میونو ره پلانت های شون یک شهر دولت های دیگریش دیگه دولت های نمیخواه هر یک دولت جنبای خیچه داره شوی خیچه داره پرامیتلی خیچه داره یه هم خیلی تیمه نه هم خیلی تیپا هر یک در اپشیده یک اون کس شوشیده نمیتونه برای که این شوهای فقط یک گوداک یه نمود رب میخونه این شوه پیش هم گوداک میده هم خیلی میده میگه یه براتم بیا بخونه میگه تو زوزیز نمیری تی شاپیده استی هم خیلی باید شویش گجوی شویش میمونه زمین گیرده برای هیچ کار شو نه آدم باید خچه شو نمیگه این ویدیو را بی اکا شابوزا میگم شو هیره چوکت میگه نه شوم خودش نمیگه مخلصوش نه امرا گفتستم کوخی مخلصوش شو های گاب نیست ما گجوی دا بینمشم میگم شو هیره ما با خدا نه پادریزگی میکنم نه چی
мухлис дора як дунё аудитория дора любой ҷора мекафуна шоҳай тамом мухлисош қати медроя мекафуна ин хеле не ки брава дар любой ҷои сус масал яъне ки дар рэп шонд вазни хела дора конечно не только шонд хела одам просто ва ё ранги шон намедроян арҷумаса фаҳмидӣ просто падход чун ранги шон неста шон вай худиш қатия раи худиш қатия фитои худиш қатия гуфтигафа худо мо ҳам хеле мухлис доро бошем ки любой биғалтем помон бишкана бигам гап неста брат пота соз мекунем мегуфта рахта да он додам диги далу ама ҳаме шо любой хи хатои кадаги ҳазору як бор хатои яъне серал мо шон меган яъне ки аюр ва нереально любой чи мехона мепартоя падешкаш мекунам ты гап надори яъне ки ман ба худо гап надорам чай дорам ду даста бардошти ты не ман автесам бардор не гуфтесам бо хи нишон додесам ки ду даст ман бардошта ки мухлисоида гап надорам ша хеле фаҳмо мо ҳаму цели мо ҳаму сунайда мақсад ман цели қабидагим ки ҳам хел я хеле бишам ки ҳо ман просто ака вақти сидаку вақте мисол стреляк кардяда шеру гирдимда ҳар як пури одам буд ҳама ҳозир ҳама одамо қатъи хеле нито гав мезананд ё вообще ҷавоб наметиҳам фаҳмидӣ мара қарм кардагия ман мехом площадкаи ютуби ман дар чор бақувват шава ки ҳама одам биёя ман бигӯм брат бишид я чӣ баам хеле кардӣ битонам ҳамин рӯи хеле фахр қатъи битонам бигӯм чӣ баам хеле кардӣ фаҳмидӣ кияй ҳама одам намегум та ягон таша намегум ягон касша намегум ҳамин реп да яъне ки не реперо одамои просто не одамои просто да кор надорам реперора гуфтестам ваё ягон звездаи не ака берӯз ваё неста вообще ака берӯз акул не ваё ягон звездаи крутоям барои хичон ба гуфти хичон ба гуфти хичон я намуд гав мезананд я намуд рафтор яъне ки признават накардам та кайф мекунам ман ба худо зиқ нестам хеле вай нестам просто мара хеле мефурад мара мотивировать кардесяна ваё кам хеле мефурад иншоаллоҳ рӯзе мешавад наоборот хуб неста ки вақте не хуб аю хамрафсам мотиватсия пайдо шудаги ман хотири ин ҳама қаш ман хеле шав рӯз худат мебинӣ ки ҳар рӯз мебиём айхоб мехезам мебинам яре бихонам ягон барнома бикунам ягон каса кор шабуд кунам ки хеле кор шабуд кунам шо пага звон дироз шавам хеле бигум ба небага ба тамошо кунам фарқ надорад ки меояд тра попросит мекунам любой кас нем касе аста бия любой кор шабуд мекунам метмешона не худат мебинӣ ку не ман дидестам ма ака тра да чӣ намебинем да зуказа 22 ҷай май даиҷаем не ҳо хай ака мебинӣ мебиём лекин мебинем то што ки меояд бачако запизда тра мековам звера не тра иншоалло звера моли бай кадестамаш мегам ки мо мехоҳем акай азиз моро чикна акай азик моро запис хай звер бечора 1 сол шид ман 8 сол шид сводка мекунам хе ам хела ҳеҷ кунам мекуна вай устоста ёд мегира бо вай свежа кайку вай бо чизоира битона яки манам метонам карда ман ёд мегирам ягон чи ям хела ай фаҳмо чӣ гуфтани мухлисот агар бошед мухлисои ман зинда ва саломат бошед гуфти гапо айшоти шумо дар канали ман будиред ай зигли ҷоида подписатсия кунед хела хирсанд мешавам навигариёро дар онҷа мекунем зинда ва саломат бошед касоне ки мехоҳанд 20 сомонӣ кор кардан дар рақамҳои зери видео будагӣ дар телеграмаш муроҷиат кунед нависед зангиш назанед нависед ва соҳиби 20 сомон мешавед ин буд барномаи мо ва барномаи меҳмонӣ мо буд айзиглил ҷовид азиз яке аз реперои беҳтарин яке аз папсарико не только папсарик реально хали репа крутой мехонам мада маъқулай ва мухлиси тима азиз гап надорум та ва раҳмат бо следующий барномада мисол ягон кас дигара меорем бо ягон темада чахчах мекунем раҳмат ки зинда бошинам ба каса